Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka West Janta District Sports Association haka hanyo tarik no opera, kala penlong ya ka trial ne ka jing persang haka archery Indian round category, ka bashisngi hamadan kyang nang ba stadium Jowai. Haka ni ka jing persang lawan ni shimbenta ar phongut kinong ya siat knam ka West Janta Hills District. Hadian ka trial lejiat arngut kinong siat knam, nakasnong nang ba West Janta Hills District, bansya hikai pentebet siat knam. Kini ki arngut kilong ka hejenika lamare, na nang ba mulang, Batwan bok dahar na nang ba posnong. U President ka West Janta District Sports Association uba EMH, ulaong baka thong jong ka trial kalong banyo jiet ikinong siat knam, nakabenta ka Meghalaya Games arajar arpasan, kabanlong hajuway Wayajer West Janta Hills District. Ulaong ru baka archery ni kajing siat knam kadai kajing elekai tenrai jong ukhun kasi jantia, nadu umin barim. Hakbedi bagi cingelekai ula pentip baka West Janta kadon shibuan ki kena ki badan kasap siat knam bat bandang kentiu syuk-syuk ya kani cingelekai nak kaliang ka WJDSA kala penthiat hi ya kitiar kitar kat kum kajuk menta ban plilat bat pensuk iki kena ban persyang ne praktis. Mengelatih hingga archery hingga di traditional sports yang ni, tani naga West Janta District Sport Association ngiladon gani ga association, bat ni sek penlong yang traditional manusia. Te ngai ba don kibun kena demi nang ni West Janta ki badon kasap na nama ba haki ni ki Meghalaya Games wala ada bro ki filabun ki layo ki gold medal bun ki medal sini layo takadao ni yang West Janta District Sport Association ni wa ban nang kanti susu juga ni sport te takadao ni hot juga ni trial ba nak kamtam ka ni da Meghalaya Games kan long kapo West Janta tingi ko abet kim nang mi kena ki madon kasap kadang kad ni trials but ia kat kitiar ru ni la su thi mangi kanang ba ki kena kinyo ban tip ba ki ni kitiar thamai kumno ki tarikam bat kumno bakin praktis man kasni kanang bakin long lapoi ka competition ti kin long kin sok ndai ba amar ba kani kam ban siat kam dei ka masuk di kadan ka technical point of view ti takadaw ni la ele akan pala ni la wa ki coach ban kai ki ti nang ni squad hadu ban koi ka gi muskin don ka coaching camp ru entah ti ngi ti bada kani gin wat lat wat ti jong ni yang ka association kini iklur nang iklur enam nakani ka district Ka archery hi kadai ka way na ki sinatrikam jangga West Janta District Sport Association kabalapan ka house nam arajar arway da ka jing ibet ki bahalor ban gila ya ilanti ha ka tugapor ha kumban pen klain na gamata ka archery hi hapo kani ka district ka jangi ngiliyo ban pelong ya ka fast traditional bangi pelong hang ni hakiang nang ba stadium pada ka tugapor kila one bone ki nong isim benta kila lon bala ki sawat single but cut real ngon ki doubles hagan ni kapor but nang tangi layo ban ya isim benta haga Meghalaya Games balong hanong ba shilong but haga tu kapor ngi layo ban khur ya ka gold medal ya ki silver medal but ya ki bronze medal layo hagi kategori bopiar aduk recover hagan ni ka Indian round ngi layo ya ki medal badang tang ila ya nanti ban nginang pen klan syuk ya gani ka archery apo gani ka district ka jangi but ngila yo ru ban ila sim benta ha ka tu ka not is game ba la long ha ka po shilong te ha ka tu ka por sni bong ila yo ba sim benta don kena jangi ba la sim benta ha ka tu ka not is game ba di da klam po shikman Henry banang tang la ya ngila yo ru ban ya sim benta ha gani ka Meghalaya Games ba la long ha nong ba turah ban ha ka tu ngila yo kursibun ki medals ki gold medal nag recover ni yo bat kan thei bat sinrang ki gold medal ha kan Indian round ngila yo kan thei bat sinrang yo ban ha ke tu ki medal ha ni usnam balada ban ki belenti ba daga jing penlong jongi ya gani trial bat ngin sa ai gi jing training nang ni hadu banda poi hi ga Meghalaya Games kumba ka lalong hapo gani ka district jongi bani ki belenti ro ba ngin yo kurs bon syuk ki medal kumba ngila khur man syam senang ban ki belenti ba mentah usne minang yo bon syuk ki medal kamtam bangila pelong hapo gani ka district jongi ki belenti ba gi khun samla ba gi khun jang district jongi in poi be syakman Aka jingye peri aga tradisional bad kini ngila yo ihi namar ba aga tradisional kalong ba
ngim don kam yo bor men ka baklan syutan kum tu kala biang la sit nanre ha gani pat ngidon kam la ki exercise do men kong ki kiti haban klan haban nang bahaban tan ta ka daw gadon ga jingi per ha gani sibon ba na kata ka daw ngi haban ai training gini namar bah tradisional bon gi kun sam la jongi gi bala bit nanre man andala poi pat ha gini gi benta pat ni la i bagi kam syam jingjar hi ken ha jingi dei bat kani ta ka daw ngi la persyang ban bo gi coach ban ai training kum gini gi benta kenang bagin yo ya experience bat enda la poi ke pon ngi klinti bagi la bit biak ini tebin sikit ni klik petang pelai senam pelai ni kiti dan ni kiti le mana tani yang ni nong ini kawan ini tambah ya kan yang sembah sai ga pelai untuk kenam kat situ emong kat sini emong nang tan ni sikit tak kenam pelai kan lat lu dunia apa mak cisok yang tuang kat itu nak senang sok yang sitan ini là ông tu là xuất hiện là wow này để cắt cái cổ nó để apa cái target ini target yang ko bu lebar sekau yang putih yang lebar sekau nó dia bisa tok lebar sekau pelai tin klik tak ente kan ini level một có dan shot distance chatre một có the 15 50 meter và 30 meter và 20 meter yang bikin besar nih. Ini. Film po pala ini le. Padu. Boy kat ini per. Oh dengar. Banyak apa dulu. Tak aku daftar aku dah.